ubu ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi bishobora kwinjiza arenga miliyari 22.2 mu minsi 4 yonyine. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere iyoherezwa mu mahanga ry'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi NAEB cyatangaje ko ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi byoherejwe mu mahanga byinjirije igihugu arenga miliyoni 15.2 y'amadolari, ni ukuvuga rero arenga miliyari 22.2 y'amafaranga y'u Rwanda hagati yo kuwa 12 na 16 Mutarama 2026. Umusaruro wagurishijwe ku isoko mpuzamahanga muri iyi minsi rero wageze kuri toni 9,185, harimo toni 1,177 z'ikawa zinjije miliyoni 7.6 y'amadolari, mu gihe icyayi ari toni 982 zinjije arenga miliyoni 2.8 y'amadolari. Imboga zoherejwe ku isoko mpuzamahanga ni toni 363 zinjije arenga ibihumbi 468 y'amadolari, naho imbuto zari toni 367 zinjije arenga ibihumbi 427 y'amadolari. Indabo rero zoherejwe mu mahanga ni toni 13 zinjirije igihugu arenga ibihumbi 70 by'idolari. Ibihugu byoherejwemo umusaruro mwinshi birimo Ubwongereza, Ubuholandi, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Ubufaransa n'ibihugu bitandukanye bya Afurika. Hari kandi toni 608 z'ibicuruzwa bitandukanye bikomoka ku buhinzi n'ubworozi byoherejwe muri Amerika, Oman no mu bihugu bitandukanye bya Afurika, byinjiriza rero u Rwanda arenga miliyoni 3.2 y'amadolari. Ni mu gihe ibikomoka ku matungo byoherejwe mu mahanga ari toni 274 zinjije arenga ibihumbi 467 y'amadolari. Mu mwaka w'ingengo y'imari wa 2025-2026 Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yateganyije ko buzinjiza arenga miliyari 1 y'amadolari. U Rwanda rufite intego yo kongera ingano y'ibyo rwohereza mu mahanga ku mpuzandengo ya 13% buri mwaka, aho rero umusaruro ubikomokaho uzikuba kabiri ukagera kuri miliyari 7.3 y'amadolari mu 2029.